Ure wari MCA wa Mikinduri ni arombete munini wa rais Profesa Kindiki gutigira barabara cia MERU iria iremete ni kwagirithwa NAEJENE NGEREKANA na barabara ya KUUMA Mikinduri GWITA KUNATI Kiri Mwankira Antwangi haranandi baugite murandi jojo jwa barabara eje jwa edreto jukirugurwa miaka nkabo ekurukite na Mwankira nande akari batiumbite gukujira ukinyaniria bwa murandi jojo mukirimithika ari na nteto tariria urarare MCA wondia Mikinduri tiganie Central GABRIEL CHOKERA na kenerete kanya kara Profesa Kindiki na koya munini rais kwira thirikari buboya sana no tubotwa Kindiki ai deputy president wetu ai murombo tetheria kariba MERU kiri uthondeki bwa barabara muno ire ikwatanithia county cia MERU na Tharakanithi kendo tukaniria biashara muno cia irima ya burakware ukabere barabara yo kuona ikuma Mikinduri ikena makunate eta TV-ne MWANKA Tharaka barabara ya ruorero ni uhuru mwaka 2017 ere alami na barabara MWANKA ende na miaka kilugia miaka muwanja etekirwa lami antubana abaturwa uteseka ni barabara kurete batiomba kinya Mikinduri kana ba na makunate kana ga TV-ne thoko mulango ithoko yare ya biashara nyingi sana kumare barabara yare miro kendekirwa lami ero tewenya thoko ekaria kaya urire nontu biashara cia thukire nontu barabara ero tewa ni thirikari kuitogora bwana Kindiki please abrakei bila president wetu alikuita tafadhali our deputy president tutetheri no tubarabara watanithia tigania na Tharaka ututetheri ni kenda omba wikirwa lami kenda antu ba Tharaka na batiania bomba kuringa biashara ba entu kimwe na egembe no tunya antu ba egembe no ba utumira barabara we tafadhali batu tugurie brutu iringete nthi tukunyamara tukunwa antu ba Mikinduri bakora thina bakunwa antu bakunate bakora thina bakunwa Tharaka na begembe bonthe tutethie utwikira barabara elami okaitene kauna rombete abunge ba MERU kwiyamwe na muoroto yotetheria kwatanithia icio mbunge bia ukulukira barabara injea na inkori nyempi wetu tafadhali barabara ekurema eyari mwa tractor ero barabara ni ari miro barabara ya lami sukuma hii barabara iwekwe lami kabla ya miaka umepewa 5 inja isa no to barabara edrete kiri lami inyaba atu ba maboko ona bara sore baku bakwebela nyuma ya miaka 5 ethira no ntote muntu akweru buruburu barabara ekaribu ekari ekere moye ekari mari moye ekro tumwara mutonu sunusu yekero ya kilo na kongi kuonza ati wote buye kiri tote aria to yentu kimwe tafadhali saidia hii barabara iweko lami ndio tukae vizuri na manto na yegio tungeria bwa Mikinduri kuma miaka elethiri uteka maendeleo nyaka mukona kaongelo ndene wondie Mikinduri sibitare ndatiere nde wakaya kaiya twatia etirete anto akuthiria maternity we yomithirie nikenda antu banana bobomba kuona maendeleo nikenda antu beto beta sibitare bakaona services ya untu kura kungi tukwenda nya barabara no barabara na cite weteka cionthe cia thukire awangabana na wa MCA tafadhali miaka ni 3 etiere boetera tu yobwenga no tutwabwenga bwethe bututete ngweu ibo turutire ngwe kenda bona bubukera antu nyime miaka 5 itaye kone yankana na sima cie kone ringa ithimu ake wontona ithimu ake ndaringa thimu sima ike igachogwa gabuna reanete na miario ya MCA urai kuthai iraithirite akiwa ati ngwe yawe kureta maendeleo nturene akiwa negeria ria kwelanira karike gavana uri ngwe tiao itumba kwathuranika au MCA akuwa ni gavana abati kureta maendeleo Muntora to thurende ne Mikinduri batu to thure muntu eta wa MCA na to amure to kwena maendeleo kiriwe kunu abati otukuria ome bwawe bora etari ngabana areta maendeleo ndene wonde Mikinduri itokuona thangatha itone MCA wa thangatha ari mete barabara bubo ya barabara nyingi na ekira lami itone eta akayana mbesa ira ciekoro baikundi akaya ikundi bya thangatha mbesa through the governor kwende MCA nareke ukasiantu aebera ati ngwe kureta maendeleo ni MCA nwa bati kulobe maendeleo ya keya ndene wondie ngwe MCA ni thatu ngwe mwe ni oversight ngwe ngi representation na ngwe ngi legislation ngwe representation ni ne ko present thina
cia wondi ketha ne Mikinduri nara e county kenda mbia ciuma e county cia na iruta ngui oversight kuona mbeca ira ukucheria nara cia na ukaelio kone ikuruta ngui boboya kote bu MC omba kui rukaniria na maendeleo ya ward au maendeleo ya gavana maendeleo ya obo baile na bafero bari fero obo baile. Kiripotera Weru TV kuuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithi.